Прывітанне, даражэнькія! Сёння да мяне прилетела вось такая прыгожая сорока-варона і сказала, што яе трэба зрабіць, каб яна прынесла добрыя звесткі. Пачынаем мы з яе такого прыгожага, усім знаёмага вось клювіку. З дзюбкі пачнём. Вось, для гэтага возьмем чорную тканіну памерам 8 на 8 сантиметров і пачынаем складваць. Вось такім чынам. Раз, два, три і ў сярэдзінку. Вось такі клювік у нас атрымаецца. Адкладваем, берем белый кусочек тканінкі, в сярэдзінку укладываем синтепон і скручиваем. Вось таким вось чынам. Берем нашу дзюбку. Дзюбку берем. Складываем на полову. Перегибаем и перевязываем ниткой. Вось наша будучая ворона. Цяпер будем рабіць ёй сукню. Для гэтага ось такую спаднічку мы ось таким чынам апранаем. Робім зборку. І зноў-таки перавязваем. Ось, поправляем нашу спадничку и выворачиваем. Ось у нас был такий фартушок, глядзім, каб ён быў наперадзе у нашай сорокі-вароны. Цяпер у нас ёсць вось такія крылцы. Их можно зрабіць з лапіка тканіны памерам 20 на 20 сантиметров, які мы склалі і перавязалі вось такую борочку. Нитки мы не отрезали, потому что мы за их привяжем. Привязываем за шею нашей вороне. Ось таким чином. Нитки не отрежем. Ось уже начинает складываться. Остается нам только что завязать хусточку. Трохвугольный лапечок тканины. Повязываем ее на голову. Вось таким чином. Каб крыху придавить крылцы. Направить их вниз. И завязываем на узел. Вось і атрымалася наша варона. Вось бачыце, як проста і лёгка зрабіць такую цудоўную лялечку з лапікоў тканіны. Дзякуем вам, здароўя, да сустрэчы!